ki khubor ka bate CTV lawan rashapi ta ka Frank Motors ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka Shillong batmai ringkat bat khatsan teligi features ba Nyngkong e ha ka segment la play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai ka kertong jong seng NPP na Shillong parliamentary seat ka Dr.Ampareen dingdo kalakop bakandai ka Longkmie ka Nyngkong e banlong MP na Shillong ka Dr.Ampareen kalaya thu bah ka tayo Nyngkong jong kalalengkot jong snam arajar arpsau kan sedang no ya ka jingelap election jong ka bat kan sedang no bandrong syaki kendong kecerot jong kejela ban panjing kerjaan lagi pajba ha ka jinge keren bagilap thai kubor ka keren songs kamila dia dak baong bakandai ka Longkmie ka Nyngkong e banlong ke MP na Shillong parliamentary seat. Kajing pun krek jonga kade kajing im ko jonga. Ngam tharai bahap nang pun krek susu. Dilada piong atau ngalalik mi ne em ye kidong di Shillong kidon saudong jong ka one parliamentary constituency. Yes ngalale kata. Kajing pun krek ki bakam ke pang. To ya kataru ngalapan keren hang ni habak kapati kala ibit yang abangan long ke candidate jong kapati hakan ke MP ngaham panpet bangalet saman isnong kitau kat bangalae hakini kikindet benai di bangsa matrai ke MP nginyo lakumno try tang hadu April ban pentre nga sumut election commission patep announce kata ring asuang kumni ngaladak terwaya lah kejong kacing mons ngobha ban kaya kaneka ya ka election benong MP jong ka one Shillong parliamentary seat jong ka state kejong ni ala da kipat ba bit timbot iya nga ngan persangkat bala ngampa ban kerentan mentan namar haka politics ngi hapdan hi katukat ni ki plan ki bang ni buri ban ni disclose ndang ni lasdang di mentally ngalak hamlong prepared namar ngalalong a little surprise for baka party ka kentu yang nga banele MP nga klempoy perkat bakan longkom ni di henry physically pat nga hapan penkre sibon ke iki ngan sa launch formal launching ya ka campaign jong nga sometime on the 8th or 9th of January ngan sa PEP ka plan ka bangadon nga kermen bagi pat kin piang men bagi pajak yang aku candidate kani kedi kesin ke Nyngkong ke ba kalong kami kayo lan banlong winning candidate na ka one Shillong parliamentary seat but you don't kentai ki job ya ka one parliamentary seat but naga ki pajak ki ibit yang abangan let sata banisan kum ka MP ngalong paklo di tang kini ki ketin kamdani issue ong ray mentally ngalalong prepare